الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. Mahuli mga naas tayo mga huda pag-agama. Sukul kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin nyari na isab kita nyo nakapag bay mata magbing. Sa mulya tampat amunin tampat madrasa pagtuntutan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naghipos kita nyo sin lima bayat to. Ang yung katumtuman pa. Dito ha among pagtabakon usos at tashriya. Awan upat siulat tanyo sin lima bay al usus at tashri. Amo yaw. In Sharia al-Islamiyya awan siya upat panimbulian. Artinya puunan sin syara doon haom patinggilon biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala kumugdan ingkatan agon kahukum-hukuman hasara. Ikaisa niya long niya riayatu masalihin nasi jami'an. Panghalga sin masalih. In masalih yaon plural siya. Sin kalima maslah. Artinya hihalgaan sin agama Islam in mga katimbulan sin manusia katan. Dunyawiya wa ukhrawiya. Tungod pakaradyaan pagdunya lawi awla pakaradyaan pag-akhirat. Hatinya bangta dungdungan marayaw in agama Islam hakahaw puan niya against to siya haamuin hipagpanuhum mamarikato tanyo sin dukayng agama, but in agama Islam terrorist, in agama Islam radical, in agama Islam extremist, which is bukon bihat to yung panghindo sin agama Islam. Opposite yato katan. Sa mayta hapanagnaan siyabot si mga kaulamaan tanyo panimbulian long nalasin Sharia al-Islamiyya, muna long niya muna inuno, halgaan niya, inuno, intiap-tiap katimbulan, sin mano siya katan. Muslim iman sin bukom Muslim huon. Lapayat to. Ang kampiang langan, imamuno, ginhawa, awakon hak kapatot hasara, misampeng kiyawanan niya kafir. Asubuhong kita sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat, mga pakaradyaan niya pag hambuok muna inhiyalgaan sinagama Islam amunan biadiin karihilan katimbulan maslaha among paatan ni mano siya tungod na pakaradyaan pagdunya niya iban pag-akhirat niya tuminggil yaon dong katan muna al-umur al-i'tiqadiyah mga pakaradyaan i'tiqad, pangikat, pagtuhan. Hatin yan siyabot di muna pakaradyaan, katimbulan, parakala, pag-akhirat. Kung ano malappas imano siya, adlaw akhirat, muna suway mabuntol impangikat pagtuhan niya. Suway impagtawhid niya, panghinunggalin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, di niya sakutuhan, lamuran, simparakala, pagsirik, pagsakuto patuhan tanyo Rabbul Alamin. Amo ito muna. Hikaruan niya sabot si mga ulama, bayan, hikmah, min irsali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagpatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang unin wisdom, unin hikmat, may piara sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin hikmat, ang hipusan sintuhan tanyo Rabbul Alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wan wala namo kau piara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat malain kanini ko yan rahmat
pakatan alam. Rahmat pakatan alam. Deng rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pagbantang hukuman irihilta maniutiyo. Imaiz pagkaroon ko kanta nyo rin kisa si Imaiz iban sing kami diya. Imaiz hambok usog nakalanggal hukuman syara zina. Miyat po siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi naglilingkod yung si mga kasahabatan niya halam si masjid. O din nakisim Imaiz, ya Rasulullah tahhirni, sutsiha ako ya Rasulullah. Amok riwayat, faltapatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaminihi. Timaing kiringin Nabi patuon niya, way siya yasip. Sabmayta, kaya nga tansin Nabi, bangunin hukuman pag ibantang, pamano siya, kakapaghula, makalanggal hukuman zina, way rundo kayong buat malengkan, rajamon. At inyo istonto, dit sambil mapatay. Sa in hikmat rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in maiz iya kunya napakin hawabaran niya in siya nakapagzina ama Rasulillah halupan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam may tawala siya bantang magtuy hukuman sin Nabi bangbo ko ni Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmat sa unin iyang kanya sin Nabi irji fastagfirillah ignakaw matu pagtawat na sadya kaw ang buk riwayat imyanin Nabi la'allaka kabbaltahu arak kala mga wala mo ra na zina. Tabi ayaw. Arak kala mga nasiyom mo sadya. Minig, nagbalik na isa. Bihad to ra. Ya Rasulullah tahhirni. Sutsiha ako. Pagtapatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shimalihi. Limingi na isa bin Nabi pa dapit palawan niya. Di siya akong pandangon sin Nabi. Imyan na isa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'allaka lamastahu. Arak kala mga kaya ulinan mo sadya ba? Wala mo na suok na zina, irji pastagfirillah. Ig na kaw matupag tawat na sadya kaw pa, Tuhan. Nagbing ni kato, bihat to rin na kisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidog kuno ka mo, hamutan yun si mo di maizin, arak kala mga nahilo. Sabing tao nahilo, di niya na kaya nga tanin ni pagpamong ni, bang siya lapong na sing kahiluhan. Kabisara na sing ununo na bisara. Arakalan yung nabidi niya kay ngatan, inpiyamong niya ini. May magpasot si Marikako. Sinakubos ko na iyan nakaro, ignakaw matapagtawat na sadya kaw pa, Tuhan. Timino ginambok sa habat, hiyamutin ilog, yung nga Rasulullah, mayroong bakkas sin alak doon kang maizway. Irji pastagfirillah. Ignakaw matapagtawat na sadya kaw pa, Tuhan. Doon daw si masjid. Wala, dali mo kayo nagbing na isab. Ya Rasulullah tahhirni. Laog sin Nabi abihi junun bukon na ba do pang imaizin Tanyo rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So nakaupat nagbalik-balik. So may kaya ingatan sin Nabi bang sa bantangan na hukuman sara sinaka may Islam amo na ni waktu magbutas na yung jasad niya wasin niya walihan niya. At niya rajamon siya. Sa mayta wala nagdaak magtuyon Nabi rajaman nyo kadto nagkamo yari nakato. Iamin niya ning parudusahan niya halupan ko. Sin sara. Rahmat. Sa meta, ubos na biyata sin Tuhan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam piara rahmat pakatan alam. Ya tutungod pa pagbantang hukuman. Aw pun tengkis sa piara na Imaiz paharra. Harra ini bidayatul Madinah. Piara jam ang mga kasahabatan liubong ng tungabaran niya tilo simbato. Duman lukay siya titilo simbato kasakitan man ni Imaiz. Ang gulama nino, nakarakan, nakakuha din nga piyaglupangan ka na. Di mga kanin maids, iya pa si mga kasahabatan, titilo simbato. Ang buk sahabat, Abdullah ibn Unais, nangura unta, nagdaray sa bukog unta. Kita niya ba nakalayo, anong hambuk usog? Iya pa sin tao, kausugan, titilo simbato. And Simon papikilan ni Abdullah ibn Unais, tao mangi. Nga nga sabab ito, biyak ngayon maids. Siyampang niya mato, kaya natasok unta siya, nangura. Piyukpok nga sing bukog unta, miyatay. Ate niya, bang mo kitaon, bukunin ka matay ka maiz, sabab sin pagrajam. Miyatay siya, sabab sin uno, pagpukpok sin bukog unta. Aha, si mampain soy-soy, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyay ta hinuayim, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maiz benin jimato, ya rajam mo, nakakuha, deng ha, lupang pag, sawang tong abaran niya rin, inliyubong siya. Deng ha, pag, lubangan ka niya, nakarakan, yapas na mo,
Yagbak kay Abdullah na ispyok sin bukog unta haumyatay. O ni nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hala taraku, bang ba isab piyasaran nyo na wala nyo na iapas? Ha? Ay rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil hawak to na wapat na maids. Yaon din rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang ba piyasaran nyo na sa maid, wala nyo na iapas? Lakad taba taubatan yung kusimat bayna ahlil madinati lawasiatkum. Ang tutuod, nakapagtawbat sin tawbat matutuod, bang biyaha kilong niya kanyo tao Madina, mamarahina. Hala taraku, sinabi, bang mapiyasaran nyo na, nakapagtawbat na. Doon haon, bang mukitaunin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung kissa. May ta siya nakaupat kagbalik-balikan sin may iyan sin nabi nakatu iruji fastagfirillah. Ig nakaw matupagtawat nakaw patuhan. Aung pa lumawi bugat kabtangan deng hakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mano siya da. Aung san deng kato kita nyo may mga kafir ha. Matupapari nila mangumpisal. Iaminon nila endusa nila. At niya mga subang aung kampo ng sintuhan. Aung pa lumawi bugat kabtangan, halga kabtangan hapamandang sin agama Islam. Lumawi bugat deng hakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kato, mamarahin na kaminsan ko iyan. Ig na kaumat to pagtawat na sadya kaw patuhan. Angkan sa iyan bihat to sin nabi ay mana ampunon da sintuhan tanyo rabbul alamin pardusahan na misan sari magpabantang hukuman. Sa atin kay ikhlas kanila magtawat pini nilain numanam pinjalaon di hababaw sing gumiring sin pinjalaon sila adlaw akhirah. Yat hadakullin hati niya riayatu masalihin nas. Bang mo kitaon in case sayaon opposite hay pagpanuhuma marikato tanyo sindukay ang agam but in Islam, radical, extremist, bukon. Sabil pa para kala, pagbantang hukuman niya, masiwala. Nagsaroon doon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyantangan hukuman ni Maids. Kita mo rahmat, sambil nawapat ni Maids. Imiyan pen nabi, bang bapiyasaran nyo na nakapagtawat na sa tupatuhan, sintawat matutuod. Panagnaan pa iyan kubo, ignakaw matupagtawat. Sa labi niya pini, imagpawantang hukuman, sinallahu subhanahu wa ta'ala rin di, hadun niya. Ito para kala pagbantang hukuman. At niya para kala in panagnaan asas sin syariah al-islamiyah ang panimbulan sin syariah al-islamiyah panghalga hauno katimbulan sin mano siya den di hadon niya ragpakpaadlaw mahuli. Iayaran sin mano siya ay sin agama Islam ito. Kamaruan niya panghalga sin agama Islam hakatimbulan sin manusia isyaratun ila hikmatil hikmati khalqil haya wal maut. Isyarat sin agama Islam doon unuin hikmat may tapapanjari sin Allah Ta'ala ing kamatay iban sin kabuhi. Ing kabuhi iban sin kamatay. Yan na sinaparman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata. Unuin hangkan may papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kamatay iban sin kabuhi. Liyabuluwakum ayyukum ahsanu amala. Hamaksudon hipag-udji kato taniyo. Nawang sa upama, wayroong pagyanon kamatay, imano siya wayroon pag-iman, patuhan, pagmaasiyat na sadya, di na kulong niya mapatay. Di na ako mapatay, wayroon natubtuban sing kabuhi ko. Sa pag-gaong pagyanon kamatay, mahinang niya to para sababan, hipag-udji kato tanyo. Nag-iiman pa Allah ta'ala, hanggawon siya. Yabutan man ako kamatay, sabo ako naghinang mangi, wayroon uwian ko rin, ba't malengkan, kabinsanaan hadlaw, mahuli. Damik yan niya, para kala pagsambahayang. Nagisintuhan tanyo Rabbul Alamin, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nalto din sambahayang, mangda hikapu sinhinang fahsya, fawahish, hinang sakulaat, hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan munkar, katan, kakahinang pangkal, hasara sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Wa fi syari'atil qisas, tungod pa para kala pag kisas isam, ay hihalagaan niya to sin agama Islam. Mayta, nagparmanin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, wala kum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sa bang mayroon hukuman kisas, an nafsu bin nafs, gumaan yung pagpatay tao. Gumaan. Misan di ka to tanyo Pilipin, nareweron death penalty ha. Way death penalty.
Na igwe na kaya balikin death penalty. Way ha? Way roon. Nari jalo pa sambuangan akan pituhan. Aun kahapon niya na isabdo na gusto natimbak. Allah alam kung tara tawa uno baha. Kaya nga tanong. Di hula tanyo sambuangan. May what na gatos in shooting in tandem di kato. Na inagama Islam ang kanya piyaon in parakala pagkisas hasupayat to kahalgaan imaslah simmano siya. Maslah simmano siya mabuhi. Dindi hababaw gumi. Na di makajari among patayon sa jemmano siya haway rumpag kisas. Namang aon sara pagkisas hanggawin tao. Bang kita masaggosin parenta, bang kita mamuno bunuon day sab kita. Maslahayat to. Hikarwan niya rabtul hukm bil maslahati wujudan wa adaman. Kanya kabutok sin hukuman. Doon hakaon niya iwan sin hakaway niya. Biya na sin aki in fiqhi ini, in ilmu fiqh, juz'un min asy-syari'ah jasya. Tingi anda sa sin syariah al-islamiyah pag iyanon. Tingi anda. In syariah al-islamiyah ubos na in hukuman niya katan pagpuas kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pimus na. Ubos na. In fiqhi sambil paadlaw kiamat aun hukuman fikhi kumwa. Aun pakaradyaan bago mag-ijtihadin mga ulama hukuman fikhi. Tingi ande yung katan sin syariah al-islamiyah. Mag-istimbat yung katan hukuman, magpagawa hukuman ng mga kaulamaan, bisan pa uno para kala bago. Doon da siya gumawa hukuman, aturan. Ha syariah al-islamiyah mo ng Quranul Karim. Man sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauna na kasi mga ulama, paggalong niya, kabutok sin hukuman doon hakaon niya iwan sin kaway niya. Yambagi anna uslub at-tashri' yakhtalifu fil ahkam allati la tataghayyar masalihuha an al-ahkam allati tataghayyar masalihuha. Subay tuod lang nga pandukahan simbunnal tuod in uslub dahan sin syariah al-islamiyah yakhtalif magkapinda-pinda. Doon mga kahukum-hukuman allati la tataghayyar masalihuha. Di mapinda in kamumpaatan katimbulan niya. Maun pa hukuman magkapinda-pindain kamumpaatan niya ang katimbulan niya. Biya na sinuno. Fa idza kana al-hukmu mabniyan ala maslahatin sabitatin la tataghayyar fa huwa hukmun sabit. Banglong ngayon hukuman yan long niya. Nabangon siya rin doon, hakatimbulan, hamaslaha, sabi takawgot, la tataghayyar, di magkapinda-pinda lang yung maslaha, yung katimbulan niya, at yung hukuman niya, di mapinda. Di mapinda, bang wajib tuod siya. Di magkapinda, in hukuman niya. Pahuwa hukmun sabit, in hukuman niya lang niya, gawgot, suway tuod hinangon. Wajib tatbikun, wajib i-apply, fi kulli asrin wa kulli zaman. Hakatan masa iwan hakatan waktu kitaan binaybayan. Sa may di mapindain maslahain katimbulan niya. Biya na sin uno. Biya na sin hukuman sin sambahayang. In sambahayang huun. Hakatan ibadat makawat na kita maripa ikaupat. Hakatan ibadat tuput san sambahayang. In wayron excuse niya. Bangman salo kayaw ni nakkal hamano siya. Bangman hasalo kayaw ni nakkal mano siya. Bulan Ramadan, bangman kita nyo makawot pa bulan Ramadan, susungon ni sambil mo taon bulan Ramadan paawutan ta niyo. Allahumma amin. In bulan Ramadan, ibadat, wajib yung pagpuasaron kan niya. At tiap Muslim, akil balig, wajib, mukallab. Sa makajari kau muka simpag po sa bulan Ramadan hakahalan tiyukutan sinsara. Biya na sin uno. Biya na sin tao hawak to hatulakan. Tiyukutan sinsara di magpuasa. Sa magkada siya dukaing bulan. Impang nasubo. Tiyukutan sa sinsara di makajari kanya muka. Sa tiyukutan baha siya makajari di sumambahayang. Why Why? Damit yan yung tao na sakit. Laong sinsara, bang kau na sakit, habulan Ramadan ando, buka kau. Kadaan mo haro kaing bulan.
Sa intaw na sakit kat tamon tiukutan sinsara, makajari kanya di mo asa. Tiukutan ba sa sinsara di sumambahayang? Kadaan niya ro kayong bulan. Di ha, hati niya, kabutok sin hukuman doon, hakaon niya wan kaway niya, bang imaslaha, hambuk diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan. Di magkapinda-pindain katimbulan niya. Bisan paunuhon, hati niya hukuman niya, gawgot tood siya, di siya mapinda, wajibin hukuman sin pagtatbik kanya, hakatan, waktu hakatan masa. Di siya makajari, pindahon. Hati niya, hal yaw di ko makajari mag-ijtihad. Mayroong pag-ijtihad. Hanas. So, may tadi magkapinda-pindain katimbulan niya to. Imparakala, pagpuasa damik yan, pagzakat, paghaji. Ada po lang si mga kaulamaan, bangin kaya aunan lang nga, sin, hukuman, tatakayyar, magkapinda-pindain katimbulan niya. Makad siya lang niya hapagligot sin waktu iwan sin masa, iwan sin hal, sin hula, yambakilil mujtahidin. Suway to, hamanga sila ulama mujtahid, mag-ijtihad sila, magsaliksik, sin hukuman, amuin tumup, hakahalan sin hula, jimatu yaon. Namatatbik ta na rito yung biyutang si mga ulama tuwin taod. At tasawur, nakawatan nyo na panagna. At takyiful fiqhi, at tatbiku fi ardil waqi. Bangin mas'ala yaon, wala jimatu hamasasin nabi, atawakan jimatu hamasasin nabi. Pangadjion. Unin hukuman niya. Alaw nga, jimatu yan hamasasin nabi, biasin lang ta magpatanog bismillah. Ubus na mimumus si mga kaulamaan. Hamasa nagkauna. Wala na makajari mag-discuss. Magpatanog, di magpatanog, magkunot, di magkunot. Ubus na mimumus. Bangin mas'ala, wala jimatu hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hainisun mo din mga ulama mag-ijtihad. Namataod mas'ala. Wala jimatu hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Darantan nyo ra magkasabot sin lima bay. Nga parakala, pagsukay ko lang ang bata yat to. Di haon-haon na siya, Elon Musk yaon, nag-discover siya robot. Robot, babae yaon, ihutang matin tubig sin magtiyaon, amon robot natin magburos. Haon na rin hukuman haon. Haon pa jima tuwago, ha Brazil, report sin CNN, babae, before siya mayatay, nagbin siya letter, ipag-donate niyang kulangan bata niya, hay siyo na babae, amuin kang yung kulangan bata, di makapagburos. Mas alabago. Yung pangasuwang sa upama, yung babae ito, kaya donatan sing kulangan bata, nakapagburos siya. Isyong tagda po sin anak. Niya matay na. At niya, harakara da kula. Na inagama Islam, kitaon niya ito. Bang mas'ala, jima to hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ubos na mas'ala. Di na pag way na mag-discuss kami. Bang wala jima to hamasa sin Nabi iyaon ni mga kaulamaan, nag-ijtihad, nagpabunto sin hukuman. Magpatup da kuman hakahalan sin hula. Bang biya diin siya i-apply, bang biya diin siya implement. Hula. Bang sa pamen hula yan ni madhab niya Shafi, magpatanog bismillah, magkukunot asubo, magkunot ka. Bang kaw makakatto pa kaw man di magpatanog bismillah, di magkunot asubo, agad kaw. Sibu da makadiri rakata. In hikatun tahqiq al-adala al-mutlaqa. Yan pagtanto sin pagyanon adala kaadilan sa mga pakatan niyo. Ano na nagisintuhan tanyo Rabbul Alamin? Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Nalto din Allah subhanahu wa ta'ala nang daakkan niyo. Ha? Simpara ka ulo, para kala pagpaadil. Akatan pakaradya na paghukom, akatan pakaradya. Ibang pagparayaw. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Nadun Allah subhanahu wa ta'ala diakkamu. Ipapatunay in amanat patagbustahak kanya. Iba na pabila ka mo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manghukum an tahkumu bainan nasi wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Iwan apabila ka malong sin Allah subhanahu wa ta'ala manghukom antara si mga manusia na panghukom kamuha kaadilan. Panghukom kamuha kaadilan. Hatin niya impagyanon kaadilan just ini lamod siya panimbulian sin Sharia al-Islam niya. Sabab bang malawaing kaadilan lingogin dun niya. Lingog. Bang kaadilan ning malawa.
Nakita nyo when Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kaadilan sin Nabi ha. In hadis, amun annam ra'atan makhzumiyah. Babae deng habani makhzum. Anak cinta ubar kanan sarakat. Nanakaw siya. Doon man in hukuman sin Nabi kanya. Sabti mo turun nin ayat. As-sariqu was-sariqatu faqta'u ay diyahuma. In sukarul usog. Iban sin sukarul babae. Uturin nyo lima lang. Sinayat sintuhantan nyo Rabbul Alamin. Nasimampay pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in kadiya in issue. Aun anak sinta ubar kanan di habani makhzum nanakaw ya Rasulullah. Nadiya nila si mga tao sa Bani Makhzum nagbisarin Usama ibn Zaid. In Usama ibn Zaid adapted sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong nila pag gaini ko masuok pa Nabi, adapted ya anak-anak ko sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahawa magbisara kamo in Nabi, ayaw na papantangi hukuman. Anak na mo ini, amun nanakaw, bayaran na mo na sadya ang gatos bili-bili. Na di man nagbisarin Usama. Pagkatao maas, pepesin kabiyak sa handi ka to tanyo. Kung si kabiyak arbor ko na yan long nga. Ha? Akin yan. Ay mo nakuha na. At niya daw magbisara. In piskal at taway siyo-siyo na. Bayaran. Hindi ito may kaadilan. Nakakama Islam di. In kaadilan muna. Timag na harasul sallallahu alaihi wasallam. Kal na inyong pangdakan sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Ay da hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Ang kamu manghukum antara si mano sa panghukum kamu ha, kaadilan. Naiyamahan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to in Usama ibn Zaid, di man nagbisara pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atashpau hadda min hududillahi ya Usama. Ano, sumapaat kaw, di mo pabantangan, hadim babaiyan, amun patot, bantangan, had sin, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Usama. Ang panamyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ahlakal ladina min qablikum. Bunal to din nakajul dyan na. Amang sila nakauna. Den kanyo. Ida saraka fihi musyarifu taraku. Bang manakaw kanilang taubar kanan, taurayahan, kasaran nila. Di nila irainunuhan. Wa ida saraka fihi mudda'ifu aqamu alaihil had. Iwan bang sab manakaw kanilang tau miskin, tau mahina, tau malamma. Amo natin pagtabangan nila bantangan hukuman. Jima jato. Inadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangin jima to hamasa nakauna. Hinang pangupamahan sin Nabi na julja na intao na kauna. Ang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasabab sin bang manakaw kanilang tao barkanan pasaran nila. Bang manakaw kanila in tao mahina, tao malam, tao miskin, bantangan nila hukuman. Di madya to hamasatan nyo bihaon. Kita tanyo lingogin politics. Bang mo tabi agatos tabi. Bang mo kita ning Congress yaon. Sabat daw kay Duterte. Sumod mari nagsisiko 5. Pagbuwa nagro-Rolex na. Sumod mari nagtatamaraw pagbuwa BMW na isa sa katan. Nang mo kita pila rin kadji-kadji. Mantas pa magkausa si magbe-business. Mantas pa magkausa si magbe-business. Nalingog. Pila na in billion all time pagtakawon. Alta sin rakyat. Aw magkajil, aw magkakon. Oy. Sa kita manakaw, hold up, ito katalam mo ang jail. At nga bunalin ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunal. Najulja na yung tao, hamasa na kauna, damik yan najulja na yung masatan nyo. Julja na. Lingog. At niya bunaling baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gamay ta, wayrong kaadilan. Nalawain, kaadilan. Na anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayyam Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat lakata'tu yada. Ibot patuhan ng sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangin anak ko, Fatimah, nanakaw, uturan ko ralima. At bihat yung kaadilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kugdanan, hambok kaw sara, makakaus ka magbantang hukuman parukaing, pag ini kong kyuddan hukuman, di mo kakaus ang bantangan. Di kog. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinang niya magtoy pangupamahan. Ibot patuhan siya pahan. Bangin anak ko, atin yan lasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang buk riwayat sin hadis, isi mang dihil sakit, anak ko Fatima, di asin sa kaula-ula, akong pesakitan niya. Ang kanya tinalib na Abi Talib, mayroon nakasawa rukaing. Oy, nagkaasawa. Nanunggalin asawa niya, Fatima. Kung basin kayo ng sahabat, Abu Bakar, Umar, nagapagkaloin kayo ng kaanakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanya tin Usman ibn Affan, diyang layan siya, dun nurayin, dua sahaya. Sabi nga ita, dua anak si Rasul sallallahu alaihi wasallam in naasawan. Ada po ni Fatima radhiyallahu anha,
wala siya kakaluakisin banan niya hi Ali radhiyallahu anhu. Wayroon. Nabihatin la sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Fatima. Sa hinang niya magtoy pangupamahan. Ha anak niya mun kalasahan niya lang do. Banglaw niya ni Fatima, anak ko, manakaw uturan ko ra 5. Kanya manunjuki ha kaadilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ato niya in kaadilan tu lamud dayng ha uno. Dayng ha panimbulian sin Sharia al-Islami. Hikaupat niya adamul haraj aw raf'ul haraj wa qillatu at-takalif. Panimbulian sin Sharia al-Islamiyah, ang katunlong niya, in haraj, in makahunit, in parakala makamudarat, parakala makasilsigpit pamano siya, wa qillatu at-takalif, patiyo-tiyon, pagaangaanon, in pagtunay sin mga piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinuno, upamahan niya. Inagisintuhan tanyo Rabbul Alamin, parman niya, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Iwan inig ka nila sin Allah subhanahu wa ta'ala, inuno, israhum, artinya kasigpitan, wal aghlal, iwan sin uno-uno na simasaimbo ko, hakahalan nila. Amoy yaon, di madyato hakabugi simmano siya. Paigyan to sin agama Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala panghindo, in pagparakala, pagtunay, ibadat, agama Islam, landun lukay. Ano nga sa to, di mangdaak in agama Islam, ambok parakala, amo hindi kakausan, sinipon niya. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Kapag kamatawad, pagbalik-balikan, in ayat, in Allah ta'ala, in kawayaan niya, kaluhayan, inipon niya magtunay, sin ibadat. Di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala maguno. Kasigpitan, kahunitan inipon niya. Ay, bimana, in raf'ul haraj, amin pag-angkat, sin makahunit, hapagtunay sin ibadat, ibang pakaanon, in pagtunay sin ibadat, dahil hapanimbulian sin Sharia al-Islami. Unin upamahan niya, tungod pa mga parakala, ibadat. Pausin ka na ba? Alhamdulillah. Type. At yung kabayaan sin agama Islam, maangkat kato, in uno-uno na ikahunit, sin pagtunay, sin piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli pa kaanon pakato tanyo. Bang biya din kita magtunay sin mga diakan sin Tuhan tanyo rabala. Kaya na ito nasabot tanyo, yun ang pangupamahan. Makajari, imano siya, di magpuasa, hakahalan, nasakit, hakahalan, hatulakan. Siya sumakawa, di makajari kanya di sumambahayang. Inyat tumanunjuk yung kalagbuan sin, sambahayang di nga katan ibadat. Hingga yaw pa kanyang pagyanon akal, wajib da kanyang pagsambahayang. Laong niya, doon na hinisumod na yung pagyanon, amon hikaupatin. Mano siya, di makakaus tumindog. Makajari na ako lang nga rin sumambahayang, laong sinsara di, sambahayang kau naglilingkod. Sambahayang kau naglilingkod. Laong nga rin ko nagkakausan ng lumingkod. Sambahayang kau nagkukulang. Bihad to. Damit yan niya, imano siya, bang malasigimbaran. Dahil sin pagpuasayat to. Magtutulak-tulak, tiyukutan sinsara, makajari na kau muka. Dito na kau haro kaing bulan magkada. Sa wala ko tiyukutan sinsara, di pa sambahayang mo. Piyakaan sadya kayo mo. Biya din yung pagpakaan sinsara, makajari hata umusafirin magkasar. In 4 rakaat, hinangara kumando rakaat. Ha? Hati niya, misan ka wala liyang sa piyakaan kayo mo. Sinsara, sinagama Islam. Amo natin pag raf'ul haraj, igon in makamo darat katan, wakillatut takalif. Pakaanon, pati-tiyon yung pagtunay, sin taklif, ang mga diakan, ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tiyan yung parakala ito. Tungod pa pagsambahayang, tungod pa pag puasa. Raf'ul haraj wa qillatut takalif. Ang kanya tinakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, bu'istu bil hanafiyyati as-samha. Pero ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala bil hanafiyya ay al-mailu
anil batil ila al-haq. Artinya magpinig sin batil iwan sin haq kasabunnalan. Was-samha iwan uno as-suhulatu wal yus. Ang dak pamano siya pa hikaluhay singkatan pakaradyaan pag-ibadat nila. Artinya certified magtuy sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinin siya piyara sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin mangdaki pahikaluhay sin pagtunay sin ibadat sin mga manusia. Naong mga parakala wala na nasabot in hukuman ni halom Quranul Karim. Wayron na nasabot. Sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdihil hukuman na kaniya. Mataod. Hukuman wala siya butsin Tuhan. Sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdihil hukuman kaniya. Unat to manunjo kiwa in nabi naghinang-hinang hukuman na tawakan ng liyo lakad aturan sin sara sin Tuhan. Why? Sabab maita, umos na baita sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam di niya paglabtik indila niya. But malain kanuno inyahun wahi kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in wahyu nawagi magdua. Wahyun matlu. Wahi pagbasahon sin Jibril para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya imbasahan niya iwan sin makna niya. Imbasahan din nga Jibril, imma na rin ha Allah ta'ala. Amo na nuno. Amo na al-Quranul Karim. Iwan sin wahyun ghairu matlu. Iwan sin wahi wala na biasa sin Jibril mong para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inlapal ding hanabi imma na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wahi ring Allah subhanahu wa ta'ala. Namang sa pa maun sara siya butsin Tuhan. Aun sabut sin Nabi dukaing ding hasara siya butsin Allah ta'ala sara dato sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Biya na sin uno. Buko pamahan sadya. Biya na sin mga babae muharramat minan nisa. Amoy mga kababaihan haram ka to kausukan asabahon sila. Aun hang putagupat. Aun bakas ta kasulat ini. Waya, isulat ta. Aun hang putagupat, tiwayhuan sim babae di ta makadjari asabahon. Limpal sin Nabi halang Quran. Tu bin nasab. 5 bin nasab. Ati sin nasab ini asabab sin puunan. Artinya nasab mo. Puunan mo yan. Pang family mo. Ika-isa, biya na siya parang na Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Hurrimat alaikum ummahatukum. Al-um. Wa in alat. Ina mo, sambil pataas. Haram kay mo unong masawa. Hina mo, apo mo. Haram, asawahon. Ummahatukum wa banatukum. Albin. Anak mo babae. Wa in safalat. Sambil anak mo babae, apo mo, haram kay mo asawahon. Dua na. Al-ukh. Taymanghod mo babae. Syakik ang kainaang kama. Taymanghod mo babae rin kanama mo. Taymanghod mo babae rin kanina mo. Hangan taymanghod mo. Ang kaliuran, haram kay mo asawahon sila. Tuo na. Al-amma. Inaon mo rin kan ama mo. Haram kay mo asawahon. Inaon mo rin kan ama mo. Taymanghod di ama mo. Haram kay mo an asawahon. Kalima, al-khala. Inaon mo rin kan ina mo. Amunin 5, babae, bin nasab, hasarab sin, liuran. Ano po yun? Di makajari, asabahon. Ina mo, wa in alat, sambil pataas. Ina mo, iwan sin ina, hina mo, apo mo, haram. Anak mo babae, iwan sin anak mo babae, haram. Pababa ito katan, haram kayo masabahon. Taymanghod mo babae, iwan sin kaanakan nila tukatan, haram da asabahon. Inaon mo rin ka na mo, iwan mo rin din kanina mo, haram, asabahon. And 2, birrada, 2,
ina hapag sauhan duro. At niya bukon mo yung nasab. Bukon nanubo kay mo. Sa kuno siya maharam kay mo. Dukaing babae, tao dukaing. Hawak to kabata-bata mo na kaya inom ko sing gatas niya. Nabilang mo siya ina. Pag nabilang mo na siya ina, al-ummu narrada bi manzilatil Imanzila niya ini. At yung darajat niya uno, ini. Ina mo. Ina mo. Sa nahinang mo sa ina, buko na sababsin, siya nag-anak kay mo. Sa hasababsin, nakainom ka, gatas ka niya. Nabang siya ina mo, inanak niya babae, tay manghud mo, hapag sawahan, duro. Pila na? 7. Aun bil musahara, 5. Ika-isa, bil musahara, mga babae, haram asabahum muhasab sinuno, marriage relationship. Bil musahara. Inikatan siya butsintuhan tanyo Rabbul Alamin. Binassil Quran. Halam si suratun nisa. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul al-ukh. 7 to indin. Bint al-ukh. Bint al-ukh, bint al-akhti, bintul akh. Iwan sin bint al-ukh. Wa banatul akhi wa banat al-ukhti. 7 siya. Ang putagupat yang kata. Amuinin nasab. Hurrimat alaikum ummahatukum. Kainaan nyo ay lamod pataas. Wa banatukum. Anak mo babae, pababa. At inyapo mo na, haram ito kata na sa bahom. Wa akhawatukum, tay manghud mo babae. Tay manghud mo ang kainang kama. Tay manghud ha ina. Tay manghud mo ha, ano ba yun? Ha ama sad. Wa ammatukum wa khalatukum, inaun mo, di ka nama mo rin, inaun mo rin kanina. Wa banatul akhi wa banat al-ukhti. Anak, babae, sin tay manghud mo usog. Ang kainang kama, tay manghud mo usog ha ama, tawakan tayo mangod mo, haina sadya, anak nila to babay, haram kay mo, asawa kong bayta, anakon mo. Wa banatul ukhti, anak babae, sintay mangod mo babae. Pababa, haram ito katan. 7 ini, bin nasab. Nasab mo, pamimili mo yaon, liuran mo yaon. Amuinin origin. Ha? In 2, ina mo, hapag sawahan duro, ingkataan sin anak niyan, tayo mangod. Ukhtu min ar-rada'a al-hurmatu min ar-rada'a kama yahrumu min ar-rada'i ma yahrumu min an-nasab. Ingkatan sin hiyaram den di haparakala pag sauduro di alaw nga sin kaharam sin amun original ini. Family mo. Atin ya in anak ngayong katantay manghud. Usog na kabaway tay manghud. Di ka mo makajari magpikit ini. Hangkanin parakala ini pag sauduro bukon nagpaluag sin halal. Nagpaluag ko sin hiyaram. Kaya tihan maksusin bisara. Maita, anak ka lang mga aon magpangtungod. Paglaggo nila magbiyaya, hindi tagaingatan. Lawiluan mo mga nagbuko ng siuligan, ang panakapagkita, makapagbaya, magpangtungod makami siya. Makajari magtiyaon. Sa mahinang para sa baman, haram ka nila magtiyaon bang sila nagkapaguno. Nagkapagsawduro din kabata-bata nila. Hangkanin para kala pag sawduro, bukon ka nagpaluag sin hiyalal. Siya nagpaluag ko sin maharam kanila. Sin hiyaram. 5, bil musahara. Muharramat minan nisa bil musahara. Sabab sin paguno, marriage relationship.
Ummuz zawja. Ina sin asawa mo. In kariya sa lisin ina sin asawa mo, hawak tuwiro mo pa na asawa in asawa mo, bang siya walo bituanan, makajari mo asawa ho na tawadi. Makajari tawadi. Manjari ha. Hawak to na asawa mo in asawa in anak niya, haram kay mo. Asawa hunin ina niya. Ummuz zawja. Ugangan mo babae. Bimana in kariya sa lisin ugangan mo babae yon, hawak tuway mo pa na asawa in anak niya, makajari mo siya sa bakon. Bang siya balo atawa ay ko sa mga kawasawasin tao. Bang balo atawa bituanan. Ha? Kaya sali. Sa kaano siya naharam kay mo? Hawak to mo na asawain anak niya. Kaya tihan. Bil asawam sin uno marriage relationship. Kaysa. Bint ar-Rabiba, anak nara. Sa upama. Makasawa kita. Bibidjut. Nakasaway ng bukusog. Single mom. Single mom. Mahula na. Single mother, nung bata pa. Pag-usaon na anak niya po dyan, mga umulang putagunom, putagwalo, anak na ra. Kapag ka-single mom niya. In anak niya na ra yaon, bang mo na asawain ina, nasuok mo, haram kay mo, umasawa anak niya yaon. Warabaibukum allati fi hujurikum. Iman sim mga anak nara. Amun yan, alaw man sinina. Bang wala na suok mo nina, sa upama, nagtiyaon bihaon. Ina naman na pang upamahan, senaryo. Nagtiyaon bihaon. Miyatay, pagpuas nagkawa, nagkapagsuok, imagtiyaon. Magkajari mo, asawahonin, anak, nara. Sabang mo na suok, misan na kaminsan, haram, litabid, salama-lama. Di mo makajari asawahonin, anak, narayaw. Ikarwa. Ikato, zawjatu ab. Asawahiyama. Saan pa man nakasawahiyama mo? Misan umulong ta mga kasyaman tahon. Wala sigtan barang. Saan pa ma? Simukat mag-asawa. Kaya asawa sing kaanakan. Miyata hiyama mo, balo hiyama mo rin mo makajari. Asawahon. So, pa man nakasawa mga umulang putag 8 tahon. Umulang mo makasyaman daw. Binubin pa. Nalang mo balo sa inilong miyaba. Di mo makajari. Asawahon. Urin para majid ko kan. Wala tang kihumana kakaabaw. Awan ayaw ka mo umasawa, ay siyusyunin babae. Iyasawa hiyama ni. Bafumet. Hatin niya, inkariya sa lisin asawa hiyama mo at halal kay mo. Hawak tuman siya na asawa hiyama mo, haram na kay mo. Parahal, tauro kayo siya. Sa kaano na haram, hasabab sino? Married relationship. Kaya tiyan, zawjatu ib. Asawa sin anak mo usog. Di mo makajari asawa ko. Di makajari asawa. Di makajari asawa ko dyan ama. Nado kayo nga ka, matod maginan karupan na. Masatan, kaya nga tanto na. Misan din may story. Mataod di madya to. Mataod. Mga kafir. Tabi ayaw nga to sa tabi. In hikalima niya, in inikatan, bil musahara, litabid, forever. Salama-lama. Salama-lama. Except ini, bang nasuok, salama-lama di na makajari, asawa humin anak nara. Bang wala nasuok, miyatay, tawakan ako, makajari mo, asawa hunin, anak narayaon. Artinya, ala hasab liwak. In ini, aun waktu niya yung pagkaharam. Salo kayo iasawa mo, intay manghud niya. Bang miyatay, nawalo, miyatay intay manghud niya, makajari mo asawa hunin, ipag. Di pa siya. Biasin, atin niya, amoy ng pilahang putag ba, al-muharramat, minan, nisa, ang putagupat. In siyab butsin Tuhan, halam sin suratun nisa. Aun siyab butsin nabi, wala siyab butsin Tuhan. Manunjuki ba ito kulangin sa asin Allah, bukun. Bukun. Una na kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, na hadis niya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'a wa ammatiha wa bainal mar'a wa khalatiha.
ayaw nyo papagkaluaha lang niya. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In asawa mo, iwansin, inaon niya. Inaon niya rin kan ama niya, iwansin, inaon niya rin kan ina niya. Ayaw mo papagkaluaha. Nasabot di? Huway ha. Huway. Isun si mabut, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayta ito may bihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, in hadis, tafsiran sa sin hadis. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum in fa'altum dhalik, qata'tum arhamakum. Bunal to, bang nyuhinan yung bihat to. Papagkaluahon min asawa mo, iwansin inaon niya. Doon na kainaon niya rin kanama niya, inaon niya rin kanina niya, qata'tum arhamakum log sin Nabi. Biyugto niyo ng pagkasilasan tara sin family niya. Mayta, aun wakto. In bata-bata babaiyan, sumasaan, in makaipat ka niya, inaon niya. Doon na kainaon niya rin kan ama niya atau kan inaon niya rin kan ina niya. Laduing ni aturun papagkaluahon mo. Amon unsan anti niniyat niya na anak pagus papagkaluahon mo. Na pamandang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon niya tumareho. Nang asabi tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yujma'ul mar'atu bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Ayaw niyo lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam papagkaluaha. Inasaban niyo man sin inaon niya. Den kaninaan niya. Iban sin inaon niya rin kan ama niya. Aro kay riwayat sin hadis, bang niya tulong sin Nabi hinang biyogto niyo na in pagkasilasa. In kamaruan sin pamilya. Aro kay riwayat sin hadis, rawa Abu Dawud, an Isa bin Talha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tankihal mar'ah ala qurabatiha makhafata al-qati'ah. Yang langan nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam in asawahun mo imbawai. Artinya papagkaluahon mo imbawai bansin mga kainaon niya. Unin maksud buka hamauto din pagkasilasa. Nalong sin Imam Alusi. Fa innal ammata wal khala bimanzilatil Akal na in inaon dan kan ina niya, iban kan ama niya, bimanzilatul in darajat niya biasin sa kaula-ula ina niya. Nalawiluan na, amon inaon niya rin kan ina niya, tayo mang mudhina niya. Ha? Anya kaanakan tanyo, kamaw muhanin kaanakan tanyo yan, malut yan pa, mother side. Bukong pa father side, yung kalutan. Ha? Sahawihan nyo man ako, sa pamanalaw. Kamaw muhan, kaanakan tanyo malut sila pa, mother side nila. Mother side. Mahang dato din masuok pa mga father side. Ang wakto magpangtungod makaminsan, close siya, pangtungod niya makaminsan kanina niya. Bang mo kitaon yung pag-ipat sin amon, inaon niya rin kan ina niya, labisan, din nga pag-ipat sin inaon niya rin kan ama niya. Labi. Labi yan. Bihad. Na, ang mo kitaon, in siyabot dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nasabot sin Tuhan tanyo, Rabbul Alamin. Hati niya manunjuk sa jasin ang mga parakala wala na siyabot sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin in hukuman halong Quran siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa bukon niya to in hati niya kulangin Quran bukon. Sa asal dia ba ita sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang sa naglabtik sin dilaan niya huno no wahi kanya sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Di sa maglabtik sin dilaan niya ring hawanap sun. Siyabot tanyo na kain in Quran in lapal niya imbasahan dia sin Jibril dengan Tuhan tanyo Rabbul Alamin iban sin makna niya ring hatuhan. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in lapal ring hauno. Deng Rasul sallallahu alaihi wasallam in makna deng Allah subhanahu wa taala. Ati ko kalau mahawa na to iwan aum pawiyat tukun katong ko pamupti wasin subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anso ini kako ha? Kau ni bang pangasubo niyo? Oh. Hatulakan, musafir. Musafiron. Bang sa upama hahalit to kakausan sa upama tulak
Tausang buwangan kita ha. Tausang buwangan sa upama. Oh, Padabaw. Wayroon nakahundong imbas. Atinya wayroon to chance sumambahayang. Atinya way chance sumambahayang. Ha. Halyat to bang sa upama ini ko musafir na. Bang in pantalon mo malano, wayroon najis halam ail dakaw. Invite asin sa asin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Bang ka lang nga makakaus in pagkiyam, pagtindog asang bahayang wajib. So ikaw tod tumindog. Sa upama di na makakaus tumindog sumambahayang nga, matanya di makakaus tumindog malukay. Tumindog ko sumambahayang ko nagtitindog biyan. Bang magruko iba magsujud na tumpakaw. Lumingkod. Bukon ba sin tabi ayong paghinangon sin kaywanan. Bisan kung mo patindog ko na mga kuha makakaus bisan pila jam. Sa mga waktu pagsambahan, di na tumindog, lumingkod na yan, din doon na magkiyam, di na sila magkiyam, di, bukon bihat. Inhinangon, tumindog. Siyempre, di na siya makakaus, rumuko, iban sumujod, sa may, masakit na yung tuhod lang. Bang rumuko na siya pa siya, lumingkod. Iban siya sumujod, mag-isarat na sadya sa inhinangon niya. Habi ito kahalag, si mga ulama, bang sa upa, makakausan sumambahayang natasin, bas, sumambahayang, bang sa upa, mari, kadaan mo na sadya rin dito pagdatong pahulak. Sabi mo ito ni Kosapar, di maton hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga kapang lupa, nabuno ahzab o kandak, nakulipos sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga Quraysh. Wala sila nakasambahayang upat wakto. Juhur, Asar, Maghrib, Isya. Hoy. Siyang bahayang nila, sabab sin, hanggaw nila. Naglilimutan na sila sin Quraysh, sin Kuffar. Kaya ito nagkalit sila tanil. Hanggaw nila, amun makalaksumat yung mga knights, ang mga faris, mga nataskura yaon. Makalaksumat do kanila pahansipak. Na apagbunuan amon hataas kura yan amo sa mga bubuno. Ada po naman amon wayron kura nya magdagan adya, mga nagranggo. Kultural. Ada po ni mga tas kura yad kamo mga bubuno nila. Nahanggaw nila amon makalaksumat to pakuta nila, iba na kalikapan nila. Wala na kasambahay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kasahabatan. Siyang bahayang nila Juhur, Asar, Maghrib, Isya, dito na itong andong. Kadaan na ito kata. Yung pagkada, bit tartib. Suway siya, tartib. Maghrib, Isya, bit tartib. Di makajari, magtong kakali. Wajibin hukuman. Dami, magkada, bit. Dami kaya, jama takdim, iwan ta'khir. Magjama ko takdiman, iwan ta'khiran, ha? Bit tartib dato. Di makajari papag, kung makajari harwa kahalanda. Nisyan, bang mo kialupahan, sa upama. Waktu asar na, kialupahan ko siya, wala ito ako nakasambahayang juhur. Subay na ako, ubos nagsalam, ulisat ako nakasambahayang juhur. Na no choice. Ubos na ako, insambahayang ko asar sahi, sabay, kialupahan ko. Wala ito ako nakapagkadaan na mo na. Ahal yaon, ang pakukadaanin, juhur. Bang katutumtuman ko ra, miabot na waktu asar. Wala to ako nakasambahayang juhur. In unahon ko, magkada na ako sin juhur, ang pa ako mag-asar. Bukon, sambahayangon mo na in waktu amon hadir yaon, ang pa ako magbukon. Bit tartib siya. Bit tartib. Atin niya, sibu na magkada, iwan si magjama, takdim, iwan ta'khir, bit tartib siya katang. Kaya ito yan. Na wallahu alam. Oh, kauni ko. Jama takdim at akhir na to. Magjama ta'khir na to. Pag jama ta'khir, magdiyat ka pa nagnansin sa siyang bahayang mo yun. Sa pa majama takdim. Jamaong kulang ko in juhur iwan sinasar. Hawak to juhur pa. Na magniyat ako hawak to juhur yaon, ang siyang bahayang ko juhur, jamaong ko iwan sin siyang bahayang asar. The same time biat to ray sa magnya ko jama ta'khir, unahong ko rin juhur dito hawak to sin asar, jama ta'khiran ma'al asri. Bihat to ray Maghrib iwan sin isya. Mamaray na, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi